وأنا ኢንስቲትዩሽን ኢትዮጵያ ማሳመሪያ ማሽፈሻ ነው። ብርሃኑ ወደ እስራኤል ሀገር የመጣ በ9 ሲሆን ከቤተሰቦቹ ጋር በብቻ ነበር። הוא התגייס בשנת 2021 להיות לוחם בגבעתי. למרות שבהתחלה חשבה לא הסכימה לגייס אותו, הוא לא ויתר, כי הוא רצה להגן על המדינה שלנו. ברחנו נפל בעזה בשנות 2023, בחודש 22 ביום ה-20. ብርሃኑ የጳውሎስ ኮሌጅ ተምረት ነበር እና ታዋቂ ነበር። በመጀመሪያው ጸሐፊ ቀደምነቱም ነበር። በመጀመሪያው ጸሐፊ ነበር። ዲቫቲ እንዲሆን ስምን ተስፋ አልቆረጠም ነበር። ከዚህ ጥቃት በኋላ የተባለውን ኪሎ ለመጨመር ችሏል እና ሀገራችንን ለመጠበቅ ችሏል። ብርሃኑ የሞተው በ22/12/2023 ዓ.ም ነው። המשפט שלו של ברהנו, אל תחלמו בקטן העולם ענק. הוא תמיד דברים חלם ולא פחד לעמוד בשם. ብርሃኑ የሚለው አንድ አረፍተ ነገር ነበር። እሱም ትንሽ